Kedam tang chiti ni phai clear ni Karbiang long resim kang tang ki ot song trok atum mon samalam don kachetok close 2.3 long kedo anak he tuma phanta MSc ing hoi kep towar ki thopia phuthak ning kang samse chepaklang ponsi Bokajan LA APHLC asong atum no pak terang arong long pherang kya mai ke pha Bangso pherang kya mai ke pha ahut alang litum kaning jia tengke mon samalam don kachetok ahut close 2.3 long kedo an akhe tuma phanta MSc ing hoi kep towar ki thopi pana phuthak nitum APHLC hin penke man tuneta chedon dun thekthi lasia Apor kedo esek bangso close 2.3 bangke prab jin pen paprai pon vek nangji pusi pherang kya mai long pen APHLC Bokajan LA in charge bongpo kathar APHLC Bokajan LA lamjai sarpo kleng sarpo tiso Bokajan LA APHLC so arlo aro rapchun bang urmila marak lapen APHLC Borjan constituency so arlo aro achun bang Martina kathar piatu kehang padopon Aphan pinang na tum ke politically pusinang putai. Sita lagi politically alam bangbe lagi khayalam si bangji. Khayalam bangji athela lo nili tum politically aphan bulutang dan nitum kitam tang anani hola bangso IPSRC sengsia ko penamini tum la bangso ring angjang chisong silo. Sita la bangso ki un ia joini si nili tum council chari long le lo bulutang te la bangso ko song si claim ko. La se non ki do tang tum ke claim nom dilo lagi theglo lo nili tum kesta hai tami aro alu chiwan ene tami chiklon drop banda claim nangi council phan verdict nang PS tami claim khedelo Kasih so putar ke bangke ni tu bangke ni thang cepahai itu lapen inilong tanan itu ni tu la bangso bangke klaim tek IPSRC 100% kali tu inilong so tu ma phan bangsi 5% businang tok pitorong kasih la bangani tu IPSRC asong medame council kachari tu lapen center state tu ma condemn lo dake tribal area pulutang da jara son hita men ni tu inilong so tu hi cepahem phulong nangji angton 100% ada ki inglong sur long penangi pusin ni tum pinian kesenya pela daga bangke by that class of hening jilo Close 2.3 bang prabjin pen paprai pon pe pulote ke bangji langar ni so dak pen kache song asai tame deng pon thuji puta alang letu kaching krin padupon Kache tok du natum kaning ki arong ba ke development alam pen sa aning arong di non development alam itum pudam do na non development kini pulo non medical college tami tum han development kini nang wan pilo universities tami tum aphan nang wan pilo karbiang long no sitame ini university along sitame itum student itum karbia kha itum inglong aswa to development kinang wan pilo sitame itum aphan sit sitame kupipo si itum long din de det la silahai kini sitame non korjang resumar la obe kini atum sitame matha pambi kanangji non college non ongoing issue bang ke non alon dharna do students atum admission ke long de palam pen la si lahai non sitame young generation atum chimatha nang po aning arlo sitame chi question nang po itu maphan kereng kipareng jia phan a government ma kalima ko alang itum sitame chimatha nang po no na bang aning arlo sitame non hello alang tu aning ka chelar pen ka chelar si realization do nang po itu maphan akin binakiwan pia government ma kalima jo si kali pulote non asonson si alang tum sitame alidars tame aphan alidars tame ka chelar nang jia polo aparti phan sitame ka chelar nang jia polo APHLC site ni chinga aganinga maina naba dao anchini pisadi sarangna chanchimong jeko khaoba sarang chanchimong khana nangamo gammak association party rangan gammakan khasapai na me chanchimong khana nangachan anchini tribal rangan na ya APHLC te namen kam chatta maina naba gapan jathonge bisong gammakon manenga patta khana manenga sakori manenga pisadi sa gammakan dadala mandi phalenga anda ba hachingni achek Anchini tribal jat gammakan tribal mandi in kade gammakan manja oni ke mano anchini APHLC ni tharaponi ya ekot segaba ja sit ge langji thingpan subhasterang Karbiang long live